У Крачунско-новорочній програмі «Пахулька», котра отримана у Ruskim kulturnim centre u Novim Sadze, učastvovali školjare kotri uča ruski jazik z elementami nacionalnej kulturi u novosadskih osnovnih školах i djeci kotri hodza na aktivnosti na ruskim jaziku na predškolskim urovnju. Rodiče vidim, že su zadovoljni, ščešljivi djeci že dostali paket cikita, takže šitsko prešlo najljepše. A i toho roku djeci recitovali pisnjočki, špivali sme pisnji, povtoreli sme da jedni s ktorima sme už nastupali, da jedni novi. Ana Marija Rac, Vanessa Međeši i ja, Vladimir Sivčicki, sme robili, že bi ta programa vypatrala tak, jak ste teraz vidjeli. Ja zadovoljni i toho roku, jak se ta programa odvijala. I musim naglasiti, že pakeciki za tu programu obezpečil Ruski kulturni centar. Tiž tak sponzor, odnosno pokrovitelj tej programi bol Horod, Novi Sad, Horodska uprava za kulturu. Na koncu programi stiho Djedo Mraz i šitskim djecom podzeljal pakeciki kotrim obezpečil Ruski kulturni centar.